Hello Ghana for Mobia Kwaba Edibaya Insight GH TV. Abusha me so ba na omi on subscribe button no omi abe no one channel. Yes, Agradaa na chese ne wasa kopi mo court chese. Okọ court no de akosi ho de enyasem ketwa. Yes, Agradaa na chese okọ court chese ne nyoma o meeting bail conditions no. Yes, bail conditions no ne de se de bi mu kase we meeting bi mu se we meeting no ne de finally ye hu no kore ne wo mu no bail conditions no o meeting ye eno nti amache se omosi onsanko ochina no aba ndu ochina de na nyoma wo se pepe se wo se ne sakani na no na je se aye ready na ochina na omahwe se obetimi amiti ne bail conditions na na se bisa na se omato case ne so abusua Maame Ng3g3 so aba be kire na adwa ka ho nsem a che se ni na na osade expose ya Agradaa nyasem ketwa ye be kona koti Maame Ng3g3 nsem aba be ka na afi misho so wumi subscribe button na wumi subscribe button no mi abe no one channel like video na afi kire wadwen or comment section ho na bibia enya kama pa abusia ya nche ho no yenkohwe Maame Ng3g3 aba beto edama na ya Agradaa ebra oko ye court na akujina court atese ya sama na sakwakodem ye twense ochina na afi wasaba bim na afi court no ehudie obetimi aye afa ye the bail conditions no so ombete so na ancestor na de omugina na omugina ochina na yebehu sa ensem no nti yankọ ne nkoti Maame Ng3g3 ne ensem abeka ye ba ye beto aso se wo hwa me nsanifa Agradaa na handcuff gunesa eye royal pearls uba pin number no maye wo hwe kokobo a esua na wo suo kokobo turumu ranger arewa na wo die yo kokobo ena esuwe so atiase ena wo hwe biscuit so a ena obetna life getting to 6 hours e dia na biscuit ope biscuit si ope justice e dia ma atayiwa ope justice ama Agradaa Nesem ni bi oka ye sa Agradaa bie enuma enam se biscuit eye empowerment dodo na aka na adwene ana se ema dodo wo na aka ne sisi ama na fra ni ntini chese mentiase se biscuit empowerment dodo se so madodo empowerment ana kaminu nsisi enwoma ama afete na adwene mentiase sa Agradaa wamma Agradaa bie nyuma biscuit entumi ankire adwuma ba akokoro Agradaa bie wantumi ankire se bie shoe factory we Agradaa apeteshiba we Agradaa wa fanipa agradwuma wowo eni asodi ya ode scamming na owie ya sama akwan sama nkofu obi baba be firɛ chese fanse mu hunu no omo comment yeso de omo di dancer to biscuit to adwini mpa tie engege masem eye tie masem ye ketekete omo siki justice ena wo fra ubetumi akira di krontia yama Agradaa justice the way justice no na omonti ase ayati se di Agradaa nye obi ahwe na Agradaa nye ahwe asema beto ne se judicial service cannot even hold Agradaa ewo ba if it's a judicial service sa Agradaa meeting bill na se judicial service impo judicial service hodi Agradaa wo ba judicial service Agradaa wo lawyers judicial service no Agradaa can sue judicial service so but where should the enter where there's nothing like that enti no mo ba na ka me pesa ka mu kire mu say justice for Agradaa no e wasn't ka Agradaa no yenyi ne paper no a ne document na odi akodi queue ne so no abeto dwa se reverend obofo afa chide epushie oni afre poku epushi se docket no ebeba abedi kan na Agradaa atimi apie afri tie mi o muntie me muntie asem we yo
was say justice for Agradaa no. Omo catch the court mpanyinfo register. Any Ghana ban say one more omo docket da ho. Omo ye moa. Omo ye togofo. Omo de omo nkani pa ho. Omo de omo ni lawyers. Enti no yenya Agradaa docket no medie ni mu. Already abeto abonten sa Agra. Ne docket no. E delay so. Na ebe take about 3 or 4 months later ansa na eduru ni so. Enti bi ni de obehwi ache. Entontom ne bewe na che. Choko 442. Ebewe na che. So ati ase. Ese bi ni na huru na anu aye tukutuku. Handcuff ni ade agu ne nsa. So an. Enti mintiasie. So we be some so-called educated omutimitra social media frɛ yɛn no mu bi illiterate. Still they are talking about justice, but rather no, they don't know the real meaning of that word. You are talking about justice without knowing the main reason, without knowing the main meaning of justice. Adia ye used to justice. Ye used to justice manka. Adia ko obi nyeye. Adia obi nifo. Now so ye de bone ana ye de mrebi etia. So atiase. But rather no. But rather no. Mo use justice. Where dear nipa na wano watimi ba bonten. Na because of ene Agradaa nti hwene ye Ghana nkora eti TV so a Agradaa tene TV so. Eniema Agradaa tene TV so yenti. Ene hwede Ghana mabunu no eti TV so. Ade no copy Agradaa star. And then now, she akuraketua eti TV so. Represi Agradaa. What is ikabe good TV so because ya wa maame penmu bi ani tru mu afudwene. No wa use wa comforting e de bu Ghana fo mu omu twa adwacho. Na wo se wasachira na akomu wata asolidan. Nenim se wo be konsempa be ka nyamesam atwe akra aje atwe amenyankopon. Na rather no wasan aba betina solid dem. Agradaa kodu kotu anotu nyamenyom. Otra solid dem de osi hey maba kwa kase nyom ene wotu. Ena wakobu nipa. Ena nyankopon si yensi na twetwe. Holy Ghost si onu wompaza. Holy Ghost mpaza. Holy Ghost si ompento. So kunkunu si yeni bone hye no. Ena hu kunkura ma ni di sika betene TV so. Ena ne. Ebu apono. Na se ne. Ebu abo Agradaa. Mo pese mo kire so onye bone. Hwe opatan a wotimi sese sika. Ebetene TV so. Amen ne. Emabunu ni nyina ekopi Agradaa. Ene. Emabunu ni timi di tu abuba. Egu sika so. Etu abuba gu sika so. Ene mabunu ni timi di tu abuba gu sika so. Eba betena Facebook live because ye hunu opi Agradaa. Na sa Agradaa wo mani mu. Agradaa ti wo ma we mu. Na oye dwunim say ya. This is what the youth copy from the woman. Sheni amafuni ni amatantaya. You no a copy. And you are still sitting there. Say ye nyaya Agradaa. Do not damages at this woman. What cause our country? Tie onipa. Onu a wose emlachi obi a. Emran twini panaso. Emra no chiwa obeselutu law. Maame wait to come with mu. Anopa ne awia. Se wono de
What ya brochide kura ko nya adwuma. Enkeke me tia brochide a me ko wuru nkuku e memfele. Me ko prapra memfele. Because eno to aduane ma me di. Sebe engege ya se baby a wompe yetna enam se yetiti obi mansunti obi manso ayete ye mu bebre ni choice efisai me hwe asetna me na me teme ne me ho ase ko Dubai akwa so timi bese ko Holland etimi ba Germany etimi ko China na me hwe se abusuafie kase esisi wo nanso still me kwa mate me ho ewo me so ene me 3 bedroom bi na ye kakraka na minim se me kokoko na me se me so ne me ka bi ene me yankasa me de me ho ene me timi kwaji overdraft kura na flip this year writing it off ni ye ne ye atwen abasa ni ye de wo court ni ye de wo ba shebre ene resa wote Ghana wote wo ne wase na awade binti sister wabetena brochire na brochire abetena bi kura wo banche system no said ane won fai hwe ye mu bi etete brochire efe ni ayayaya because system ne yem fai me rema setena ne me ho me hwa me ho kura na me ho about 7-seater seat leather 7-seater seat me hwa enkunya na gumi dem 7-seater seat me hwa me ho kakraka na wo hwa se waba betena wo bi man so ebi awale enti ebi a wo ma school bi enti ebi a ahokyire bi enti still system ni mu ye mu bi mimi say system ne me mfa baby a me ba brochire me kru de metena ye na area ho ye kama dan ne ye kama but 1 or 2 things bi anya security aye dia ho prepare abepe baby yes ye frewa temporary because of report to bebra samotia and I made that solely any abe me range over. Second, ebu ho I made that be sorry because of Facebook unyamanyeme any will be feel say ukutane ni information or be feel so onye secure attack basa threat upon threat eba me phone so na yeyi mi abetina baby sha say baby amemetie senye security eye powerful sa estate ni mu a enka estate bi sei what mete Ghana na what e ma meamentem estate dan data hu printing nyina fotoro nanso obi maso baby amemetie no just wu wuram ansa na wahunu say ote edem se wugina bonten a na wugina chire na hunu estate ni mu a eni estate ni mu edan ni bi ye kama mu a system na fam no uhu baby ameti a wo beka se bia oh we na ngege wo kan basa no da bi system ne memfai enyima no nsi bone system no ene memfai because me hwe baby ameti Ghana me hwe baby a me ankasa me kɔ me kwa so na akora ketewa me bɔ me bra kukuruhyi ase na system no ne memfai na me hwe baby a me ma betena na because of me security nti ye de makotena abansuru bi eno entrance o enter security main gate o enter security CCT ebo but uha e baby ameti no nanim ene na chia ebia na me hwe baby a na me te Ghana me amete me ho ne mase a ebia baby ameti na that time na me wo Ghana no ebi kura ho no me mfa nye
So all the person me change say enye say enko bata no kura no ehu sika emante no etimi tua obi mortgage 1 month etimi tua obi etimi tua obi 5 years advance wo Ghana eno kura na me se baby amete no me mpe me prepare say me move to different place. So what you say? Baby, I mean, get me to say, Siano. Me mempe, opiane ne suadie. Opiane ne suadie. But oh, has a bibinti. A do a baby to baby, I won't pa. And chira say, and yes, a sikana uni. And chira say, and ye bibi na uni. But the system no name and fire. And yoma baby, aqua processing. O pesa wote wo no wasede wan kasa wo de kwa. There's a lot of things to do it. So what you say? There is too much, I don't want to say it here. But baby adie hear me say the security system no a perfect mommy. Though yes body no there feel anko but inside no and a woman who say what there man what abruchiri so what you say but we na montana we baby am tie no but minim say I will still move it into me ya na ma shut up kakra baby am tie me mpe et you can you imagine say obi ti say Agradaa we spray ni nkunya hu nyina ti say gold asemwa jemeso any 1 gig aponche kronfo ne beka ye ni ntina make asasem we kire wo no make asasem we kire wo no mede me de ye mfato abrabo no aya kukuhwe ase na de wi abeti ahwe ase no na ye mata etina ye mu bi ye da so de anopa na ye to asole nyuma nyesa ya sachira ana ye Kristofo oba de no sa aseda esa ye yie se ye mu bi ye ni yesi eni bi na ye mpo nyame de ya bedua baabi na ye mpo ya borofo ka koransa anye na nka ye po bi obenya hospital abaye dwuma mpo akote tintintan a enkenye ngege brofo ben na mekoka kire hospital abaye dwuma yuka abai say brofo ben na nkengege mekoka dia akote ti yuka abai klantintan brofo ben kra na ka mekoka e dia pepa yuke abai toilet so dia mano eti me fan say a opportunity and I am very proud of it, trust me. Seme kwa ko wiade seme kwa ko ye bibi me call myself say me wo bi na nso me chinchime hiamfo nsa agisika ebeye mani wo say me se me wo bi na still ehumobro enkrantoto fifi wa abatan enyinsefo me kwa ko chinchimo mo say me gisika ene 1 gig ababet now or pefa hudie amane maame enu ti na make asase mu ekire wo no se hwe baby Agradaa da se me da gold mpaso hwe baby Agradaa da hwe baby Agradaa da hwe obisi engege don't explain your private. No. I'm not explaining anything. What are you talking about private? Baby, I'm a tinkofo baby anymore. Baby, I'm a tinkofo baby anymore. So it's not private. Baby, I'm a yet me yet juma phone me. Ghana by him, baby, I'm a tea. I am just telling you something. It can't say mama some about baby see asem so. So what you say? Asem keke me de yam faton
Na mama Ghana for who say. So yeah, proud. Mama part about the team our court this year. And then say Oba was this year no kama. And so handcuff egunensa apostle. Me pesa me ma hu say me proud. Sanya me tie bia. Nyame na ehira me kra sa wo se metimi kotwitwi toilet so. So atiase. Ni etimi twia me ka. So obi ti abonte no ka se na metwitwi toilet so a. I am very proud and I'm not ashamed. Na yana muka se toilet so Agradaa be ka kire esa brochirefo. Wono no oti abrochira wonya adwuma. On twitwi toilet so na no odi betwa yempoa no. Eno na me kan si asem so say. We abrochirefo no we are 100 better 3 times because ha opportunities wa ha. Na nka yenye mu bi no ka ye nya ban adwuma nye. Me adwuma me ye me ko pension kura ban be sa hwe me. So atiase. Abai besaya ahweme. Sana me pe me make it point bia me nesi point so. It is obi ti wonu ayesa meti abrochire me nya adwuma. Ka me yi brogwa. Me pe se me magana 40 ase se anya Agradaa yonko ne ye. Ene ne ne. Ene baby a wat solid nimpa gold no de kire ye no. Ene ni nkunya na wa penti no. Na wa penti na wa de kire ye no. Nenne oda choko bini a choko ebine hwia na me na huhuru. Aye pafo. Ene pesa me kire ne se. Enye ne yonko ne. Uti wiase asusuma wani mrade. Uti wiase a susuma wani mrade. Obra na wunya adwuma wigi papa bi a one time to hye ye de chew so adase. Oho kire wa betimi enkowia, ubetimi afre wunua bi obetimi abobosia. Enye fede. Bosia bonko bokro no. Ubetimi akọ akọji loan. Tie me. Aya na enye fede. Osikania osi wo sika. Mi metimi yi matali bi e dia bedum. Last year, this Ghana Music Award atari anesheme no. It's 1 year old atari but me ya anesheme no. Obakasa fe ni menye sika to ne foforo. Ade ana ye foforo aye na next hair wig omudi emame. Bag ane kuta me no. It's 1 year bag. Obi na ma me toma no. Bag ni beduru ye ma anti di pakro ne nka biem na se ma me fama de. Ipakro na me tuaka. Ko me ko check price ane san wo ho no. Am se kire se ene ma me fama de because that time ne atete so. So atiase. Eti ye mu bi wo ho a. Ya woniema ya de kan ya bopre ni bi wo Ghana na ye de tu kwan. Ya woniema bebre ni nioma bi wo ho a. Ene se ye yifra dakam ni atwi so ne ye de sha. Obeka se ya ye hyepe. Ye wo kapre mimi tu e de bia meka. Mini kapre. Mini kapre. But me tra ho ma mini peduan sei. Mi boto mu nyana mini peduan ya die. E mache. Semme metna ho mi boto mu nye. Amma mi tiri ho nye. Mini peduan nye. Eno die. Me nye ne sa. Ba me pese me ma Agradaa ati ase se. O se. O wa abrochira wo nye adwuma. Or trying show so disrespect for all the time. Yeah. And me refer. Say Saturday. And so handcuff egunensa. Abrochi ni bia ni wono mo a. Oyi ni mpoa. Handcuff ebia. Senye bibi no aya. Ensohwe bi betimi ato. Eno aye ensohwe. Obi ni ho a wapa ensohwe ho. Me da so dia bibi betumi asi. Obi betumi atwa asama to me so na de me ko. Abemu ne de handcuff agumisa. Enya me fede. Bibia betumi asi. Ba sa obetre media ne so na be ka ebe condemn abrochirefo kura sa yenya adwuma. Na ka wo na wote a wonya adwuma, ubeyi block. Ne ebeda sode. No sode afiri. O dai papa mu a wotim. Wo betra kamera be ka chesa abrochirefo titinkuko buo mu tie mi o. Em se baby America no mu ntie ne ye.
Emma obi ti time betre say ye yemra Ghana ne ma ye dwuma ye tie. Maame we be ka kire say ye yemra Ghana no ma ye dwuma nye. Ye yemra me ye ni fie gate. Ye yemra me prapra ni fie. Ye yemra me fidi ni fie nkraman. Na nkenne a woda banka bagu nsem a woda twokoi. Hwan na betua eka? Enka hwan ene betua eka? Enka hwan ene betua eka? Tie mi o. Me pese mi busa se enka hwan ena nke betua brochirefo oka. Wotu wa wo yi abrochirefo anyampia. Ene woda aban kukumi. Enka mi busa se kene hwan na nke ntua brochirefo oka. Enti na me ka asem so. Me engege, I am very proud. Adwuma me ye UK, me ye very proud. Se woni mo bia me ne ye adwuma bi ya busa no adwuma mu. You always see me happy. Eye me fekeke. Se nyame apo mama me nya opportunity. Na nka me a me ka brofu ma na mu abuo. Me ka brofu ane yesre me. Menya abaye adwuma kora ye na me pepa me uhuru nkukuom. Aya busa wo mam na omo ye adwuma. Oba na me twi nkukuom na me uhuru plate mu. Oba na ma fa me tablet. Oba na me kuta me tablet. Na me de nam na me ne abrofo ne ka brofo na me sre. People oba hu omo adwuma they will always see me happy. Even some of me supervisors can say, "Eh, ngeke wo de oni problem na." Any problem na me ni o. Me bottom repa, but me happy. I will never allow anybody to discourage me. And no, because I was engaging Sanka baby, ukoya body guys do a chidie. And can you say I hasten and kabe juma? Messi Dabio body guide there a dimechi. They follow me just to my protection's sake. It got nothing to do with Juma. So what you say? And a body guys need to match, you know. I never am personally claim it to your I have a personal security penny or your bar. Or no, and I just said you man to also. Say baby Piala Meko. She will provide me. She will help me. She will make sure say me is safe. Because her teacher who say my life here risks. Swat ya say. Swat ya say. Swan. Enti wafa enho kanibi. Wafa enho kanibi. Swan. Me kunu swafa enho kanibi. Because with security got nothing to do bodyguard. And your bodyguard and you so awful. Ameka se binchiro. Security, una mana security di wechi. And you so off. So unimua. Body guys and you so off. Some of you guys, I don't know how you people see things and how you people understand things. Say obinam UK ha okuta police alert and you so off. Okuta police alert. So omie bibi so se siam man baby se siya ya. Ubon se immediately baby ono police for baba betwa washia. And you so off. You people should understand this simple life. Unam na police for guide police for enye show off. And just when you sika. And yet this, you value your life. Etina to de bi obi ho no ma otimi ye adwuma wa brochira or to aduane adikura na ye ne den because we cement o sifie na when siesie ohun amani pedua na anya kama so we sifie na wie ne wawu o sifie no na wo ye ni pedua ne so yie kakra na timi chinchim konwa wo be hia obi wa abonten wa twonchom wo be hia wa obi wa abonten ne ho ne ma basa wo be hia obi wa camera mu kira se enye na appearance enye because why oye project obedi aduane papa no owe pan nko a
no atwotwom ohuru obi a wafa ne ho asiesie ne ho so pa obeka ne ho asem no be na wono nipa no asiesie no wodi ne sika nyina koto cement eye project ya ka ba nso wa wig kamasa ka ba nso wa atale kamasa ka ba nso opie nipa mu spray kama pa egu ne ho ne nya spray kitwa spray egu ne ho no even the hand gloves the hand cream kura whatever fun in sa ho de achia no wo beduru fie me wo hand cream bi wo prema ni nya ne yonko ni sikani o me wo hand cream bi wo se nya come sa me de chiawa opa hohoro nsa 3 days obetip sentin so atiase enti atiefo me pesa me ma ewiase nyina atiase se tie mami ene wodi koto apan ya handcuff gunsa ne se ya o subini na mami wei e condemn abrochirefo se kote abrochira ko nya atwuma ko be yi blog me ya mumu bia motete abrochire na kame abrochire metro so kame nya atwuma enso de bia kame yi blog bodam me ti abrochire kame nya atwuma enso ka de bia me yi blog but you salute the law. You will definitely salute the law. Meme ya mumu bia motete abrochire na kame abrochire metro so kame nya atwuma Maame nka se mi nkyira o engege mimi se me ho otan pa engege efiti mesoro ebepem me na ase me ho nyefe me ho otan enunti ena tembia no me make sure say me ho ebeye kama so atiase ahwofe ebidi de biachi obu hono ma uhia na ne nofo ena odi kan hu ne soro kakraka ne fom ye kiti owo ne so ne na ahwofe obu ho uhia na ne fom kakraka ne yam kiti ne soro kiti eno na odi hia no obu so uhia no a na nimpa obehunu o chen bukum banku ti se mi Maame Ng3g3 say me mama so bare mi miti ti se makube uhia me a obehu se mi miti ti se makube uhia me a manim ti se bukum banku me so ne ma ho ofe so atiase me so ne ma ho ofe so an eti wiase obi a woni so na ho ofe eti me so obi tworo I'm not talking about our warfare here. Me ho tiny na debia no. Me make sure say me ho ebe kama. So atiase na say wo ho ofra. Enche say for wano ntotro no wano nsuo. Ni wani ase nkyene ebe tena kamera mu. Unso bo ho ofe, but wig bi a apampam store wig bi. Store bi ayi wig bi adede furu bi a wo de share yenti no ho ofe so ate. Eti so ho ofa o ba no anu no timu ko wachi no atwipada kakra bi no ho ofa ne yaba na munyai wig no eni makeup ne maye na ye ho tan sa wo ho ofa so atiase o ba kran kan sha tare nanka wo ba o bo so kenten wo fam ketekete ne ehia wo me ho tan ti me nai o de wo me nai me nai me waist and me bust ni miti nyina epe size 8 miti size 8 me bust size 8 me sisi size 8 me 9 size 8 so atiase but obu ho a ni ti size 8 ne no for your size 55 ne form your size 3 oso ne wa ho ofe eti nipa na wo churo ase no se mama wo answer we okay me boa aha eti to da bia wo ho ofe pa but so we hunu kwan a besi apply aniema to yourself wa utimi baka manama utimi sefunu bo wa wo ho ofe o ye natural beauty by akukọ mperi gibi ade besi uti so polythene bag black bia ebe ba mu a wodi besi utiri so nti ete wa ho ofe kofom me dia me tufu me ne won konto kwa
me kasa kyerɛ emabunu ni nyina enye nipa ba ko ntina me kasa enye nipa ba ko na ti media ne so a o hye gitantan da bi mingege ye frɛ me Taylor oya ade aye se unya bumakutia ba ko pɛ ade bia nkoye wo bia no me make sure se obesesa so unya bumakutia ba ko betena ho se ye illiterate ye nkurasefo de a so atiase aha me so me de no okay momia mra momia yamra oh me pe okay Etimuntio Ghana for Mami when you see wa mu pay justice So yeah, Maame Agradaa mama Ejane shiwa Ejane be shiw Ejane shiwa wana be free platform ni so akọ and so handcuff egunensa apostifo ndaba be pim e me kan che o se be we me ese ye be frɛ but Ejane shiwa platform no video no wana be free so akọ na ye de ne be e me come as me come asem it is Ejane shiwa wana be free akọ so atiase Maame Agradaa mama pata ba be pim okay me ba cho se mu ni mami ya odasu Ghana #1 educator. Agradaa nsam ne ba ne mami. Wo be kan sem bebre. But any pe bebre o ame ni sem bebre o ame ni nya adwene. But sometimes o personal me ba ne personal de mano. So ati ase me woni me. What the fa ekutia me ba na ekutia na de ama we simple. Baby ade be fa bia no me ba me fa ho na ama. So ati ase. Aha. Me pa cho se obi ani mami. Ye nyina obi ani ni lemu na asomdue mrai. Eno mo se mo nte ase. Ye nyina obi ani ni lemu na asomdue mrai. Ana. Obi ani ni lemu na asomdue mra. Ana no so Ana no so mo se mo nte ase. Ah. Me so obi ani ni lemu na asomdue mra. Na wo try say wo de akutia ebeba me lemu a. Me de akutia betwe afiri leni mu. Na me boa. So ati ase. Oto wana panyini wo fie a. Ye bu panyini. Yenye ya de se eti apanyini enentini. So ati ase. Wa bra wo konkonse bia wakodi ni back door. Because me my life for my auntie. Viewers bi na me mani atuo. Viewers bi ntia. Na o adan kofo beti niam awaye no, it will shock them. Me say wo hie nipa no ye monyo aye careful. Wo ye snake under grass no, omo ye dangerous. Se wo tie omankasa nkomo pi omudi. Omutimi fa fon ene nkofo bi di nkomo. Wo mo nsem bi omoka wo mani manya mesompa. Na eba abonte pa na hunu se emu awodi wo mu ni bia. Engege me nsole nkasa mbo akuti akwa wo. Mi wo nyina so. Ba on se ye wo bra bia viewers bi nti. Ye wo niam bi wo ho anu ateku so atiase. Aha. But e dane beba. Se ye wo niam bebra ma ya wantemase e dane ba he no. Wo temase beboa. E dane duru wo betemase. Oh, your blogger, you wish a you happy. Say Agradaa you bloggers be a you any and ne wish now wish my blogger be no. I bet you only tina who bought to sansan. Emma what troy no. When I say we are do quack see we you.
When you do be kwakosi we. My beautiful mommy said, "Wa braketu." Thank you, my daughter. 1,000 star. Big ups to you. Mommy Tiatel. Madam Wingina say all the star commenters must well end. My heart untina making kind commenting. My hit me, we are making comment. Meba. Me pacho Mommy, I would that's we. Minim says sabre or more bone back door. But as somehow or the other to Jano. This is the fact and nothing. This is the truth and nothing but the truth. Me kuranwa. Me go school MOHPD. Me use me common sense in him say ye belly obi no or ye on ye or ye me can say on ye any bail conditioner. You can't call justice or you can't tell the government to free the person. Where your common sense and what's a biscuit. And what's a biscuit to enwa biscuit to better now ye didn't know. Namuntie, Mommy, one a biscuit to mune shibom. One a kokobomo and a shibom. Mommy, the platform so uhuno Agradaa kofonina. But muntie asama Mommy, ebe kachira womo. E bra biscuit na prempe. Ayere ne ho. Daddy Fred, my yere womo ho. Munti asemwa. Maame ne betuja. Agradaa dey with me person mu di sua dey. Agradaa doesn't have credible people in her life. And that is a fact. You can go and bend the sea. The woman doesn't have credible people in her life. She doesn't. She doesn't. She doesn't have credible people. Read my lips. She doesn't have credible people in her life. Yeah, because credible people or people that are really respected in society that could stand for her. And that is the issue here. That is another problem. Because say your belly no courts no. And your man bill no. Like some a way justice for Agradaa. What justice? Agradaa has been granted bail, court bail, and the conditions, the conditions. And they say you hear credible civil servants, And you question Yantanyi, you get away, civil servants. If you are not consistent, I be now on ma. Oh, and that over say heading. Won't be say about him. Won't be brace and a moti. Agradaa deal with me. Person would see idea. Agradaa doesn't have credible people in her life, and that is a fact. You can go and bend the sea. The woman doesn't have credible people in her life. She doesn't. She doesn't. She doesn't have credible people. Read my lips. She doesn't have credible people in her life. Yeah, because credible people or people that are really respected in society that could stand for her. And that is the issue here. That is another problem. Because say your belly no courts no. And your man bill no. Like some a way justice for Agradaa. What justice? Agradaa has been granted bail, court bail, and the conditions, the conditions. They say you hear credible civil servants, And you question Yantanyi, you get away, civil servants. If you are not consistent, I be now on ma. Oh, and that over say heading. Won't be say about him. Won't be brace and a moti. Agradaa deal with me. Person would see idea. Agradaa doesn't have credible people in her life, and that is her. Biscuit nana prempe you taste. Biscuit nana prempe. And my video now by 4 hours. Aden. Ultimately, see ye video 4 hours. You taste. Biscuit nana prempe you taste. Yes, ya Agradaa or better. Say Ghana police in a on a video. Yes, so boa. And penifona expose no.
Obetna wa no chia ba umia. Obetna no friend anado danko akufado. Agradaa yesi teacher ni ba kukura ni fia. Obetumi akompinti. Yesi Agradaa woni bank manager pia. Watete na busuafo nyina scammers tie. Chese school chese Agradaa ni ministers ya. Agradaa abetodwa se. Agradaa se ona ye sika ema ministers bi. Ema omode ba power. Mami say Agradaa any credible people. Na asembi eyeme eyi kakra. Eti me try say me this particular video na muntie. Me pacha ubetumi ede o comment aba. Muntie video ya me ye yo. Na me nam kwaso ekwa adwuma. Enra me nam kwaso kwa adwuma na me ye video we. Ebra na me hu se pay scout ye video we. Nti mo seek justice for Agradaa no. Mumpe enyi. Me pacho ubetumi afre. Mumfa number ni nwo ma ye. Fanya sadi. Number ye na oba time. Omo wachi wo musika no. Ebi ya about time. Ma dwene ho ni. Well, we shall say yes, Maame Ng3g3 out to say was soja or tuja or to money a Agradaa no. Yes, Agradaa big conditions no meet here, but Amankrado mo bomb say Agradaa or meet big conditions. But in Neddy Huno Creno, yes, in social media also no, in a penocreno, into Neno no creno who say big conditions no year. Yes, into no channel, you be say obey me meeting and I want me meeting. Abusia video ni yekɔhwɛ bae no me sure kyerɛ wadwen comment section na bibia enya kama pa ahana mu wisi Nyankopɔn hwa no nya kɛse sɛ wo gyembre na wo ka me ho makrawo